Thikũ igĩrĩ tu thutha wa President Uhuru Kenyatta gwathana aruti a wĩra othe a mũingĩ mathũrimwo mĩikarĩre yao, mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩaugĩte hatirĩ bata wa gũthũrima aruti othe a wĩra, amwe arĩa megwatĩire ũtonga wao na njĩra cia ngungo nĩ moĩkaine. Alafu unabwaga pesa hapa, unabwaga pesa hapa, mshahara yako tunajua, alafu unasema unafanya ati tufanye lifestyle audit. Wale ambao wameiba wanajulikana. Unamwona tu yule anatembea kwa sura zake. Kisasa kwa hivyo tuanze pale. Raila ũrĩa kwaragia mwena wa gĩcũa-inĩ ona thengia wa kuga nĩaranyita mbaru ikinya rĩa President Kenyatta, augĩte ungumania wambagĩrĩria wabici-inĩ nene nginyagia ĩrĩa nini, na koguo thũrĩmi ũcio kũbatara kwambĩrĩria na igũrũ. Mimi natoa shukrani kwa Uhuru Kenyatta juzi kusema ati itaanza na yeye mwenyewe. Ni maana yake nilimwambia umbwa unaweza kwenda naye kuwinda msongaleni na kuwinda sungura na kuwinda swara, lakini umbwa hawezi kwenda kuwinda chui. Nĩathire na mbere na kuga mogarũrũku marĩa mekwendekithio nĩ kamĩtĩ ya andũ 14 ĩrĩa yathugundirwo nĩguo gũthingatithia ũiguano wao na President Kenyatta, no nginya matabanio na akorwo nĩ gũcenjia icunjĩ imwe cia gatiba. Wakisema pande hii ya katiba ipige msasa, tutapiga msasa. Mwingine apende asipende. Kwa hivyo mtu asianze kutisha wa Kenya ati hatutaki referendum, hatutaki nini. Nani amekwambia mimi referendum? Wakati ikifika kama hii tume itasema hii ndio njia ya kusuluhisha shida hizi ambayo inadhuru Kenya, wewe ni nani kutukataza? Nĩokĩrĩire mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto akiuga we nĩ kambĩini areka rĩrĩa o marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũnyitithania Kenya. Hatutaki mtu kila siku kubweka juu ya mambo ya 2022. Tumetoka uchaguzi jana. Sisi nasema bado tuko na muda ya mrefu ya zaidi ya kuleta marekebisho. Mambo ya campaign wakati yake itafika. Atongoria amwe na Raila Odinga nĩmeranĩire kũnyitana President Kenyatta na Raila Odinga igeria-inĩ rĩao rĩa kũrũa na ungumania ũndũ ũmwe na kũnyitithania Kenya. We're looking forward to the next meeting that we shall have, because Mheshimiwa Uhuru Kenyatta has promised me that we shall have a meeting soon. Na sisi tumetengeza hiyo agenda yote hiyo ya kwenda kumwambia tunataka tuone watu wetu wamepewa kazi, tunataka tuone rasilimali inasaidia wakazi ambao wanatoka pale wanapotoka, na mengineo mengi ya kimaendeleo. Na sisi tunamwambia the President of Kenya and the people's President of Kenya, my friend, when we started this journey, when we started this war, we were foot soldiers. You upgraded us to brigadiers and colonels, so tomorrow we can be generals of this country. We will fight and fight hard to ensure that we do not have corruption in this country. Ũtongoria wa mũng'ethanĩro nĩ ũtanyĩtwo kũgĩa na mũcemanio mwena wa gĩcũa-inĩ kwambĩrĩria mũthenya wa rũciũ nĩguo kwarĩrĩria ũrũmwe wa kĩama kĩa ODM ũrĩa ũkoretwo ũkĩhotoma ũgũgĩkia ũndũ ũmwe na bajeti ĩrĩa ĩrarĩkire gũthomwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.